semi-finals. Naenga ye ako peka na kabare akuita designer yote yokundi bakekunya pressure tight tano kunya ngazanya ni Mustafa Wili achasikade ngabasindi omunana abayiganda achabakwatidilindira yeka sikadina namba musambo wa Uganda machari akashenda mpakeza pau aliyebikirati ya Wangula Christmas Cup 2018 na yeye pakaza tournament za pau ezise ezamiri desa yoku wazanya basoma abade basingo ko Burundi lwachi yatuwa ku semi finals beba bikanye Kampala Open yakwa Wangula Grand Open yawa yafira ku semi-finals. Agenda kuzanya ni kambe wa Uganda Rashida Uganda imuzanya kazibo Ziminde kisinga Nebatelo kuikwata Mkweteko tenise wa Masters Anka ya kuwa na mwambula kuli Yelima abasindi Abasiko Abachana Yabaza ni Lekwezi Omwenda Liku Tamseo In the semi-final best of 9 best of 5 Mezeo kwa Anka Rashida
wote pembe ya mwe kwa Vincent yazanye saka tunakuja chama cha
shule na sport. space yao wanachukua sawa tunaanza hiki hapa
tuze ku final mpaka ez'abakyala akushinga golo 5-3. Bafune semi-final ey'okubiri Julie Namuhanga Munyanja Strong Players Group Club alina kuzanya ne Zaimax n'ababiri wa Uganda. Best of 9, best of 5 asoma ku 5 agenda ku final.
Kozi na kino kibanengereramu wano nzenganze nasomeraku mutwali tulanga twalangira ku bukutu bya mitimbagano waliwo posta ne karaita pakadiyako n'ababiri mu baami emitwalo gyali abiri mu karaita lyateekwawo nate ku posta omukyala yateekako 25 ate nesisobola kugonjola nsobi eyo nkyetondedde njikkiriza yange naye kanamba biri mu baami emitwalo